Hallo, kykie. Hello, Salty. Karami. Okay. Better not cry, better not cry, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's gonna find out who's Die kindertjies is nou baie opgewonde. Hoe sê jy? Like jy gee net 'n jy so aan te trek. Ek het dan nog. Hy swinkie. Dit is van Piet. Hy sê? Groot die belangrike mense dat jy vir my kry maar eers die persente, dus dan moet hier gaan. Karami. Ek het my boek. En hierdie ene is ook oom Piet. Man, is dit nie? I say Okay. presents. En dis aan Leroux. En die ysbak. Papa. Ag jy pa en jou ma lekker druk. En dan Dis ek nou. kyk hierso aan ma van melk. O, baie dankie, ja. Oh, mama het ook nog. Ek gaan dit natuurlik opmaak. Baie dankie my seentjie. Mense sit er mense. Sit in die groot. Gee jy persente na Ja, ja, daar kom jy. Hierdie Baie dankie. hierdie is vir Leroux. Aan Leroux van Karami. O, is nog 'n ander. Baie dankie, meer. Ek moet nou stap hier uit gaan sit. Hierdie is voor. Dis reg man. Dis Stefanus van die Pokemon Dippeins. los daar, baie dankie. Dankie man. Ja, dat ek weer daar kan sit. En dit is Denai. Dis van jou pa. En van Jessica. En Sumeri. Julle moet gaan dankie sê, hoor. Hoor. Hier is nog een vir Sumeri. Okay, dan. Sit kom hier staan hier, reg? Kom wys my jou dingetjie. Hierdie is vir Caroline. Kyk. A Bonnie. O, dis vir Jan. Praat ek Versier. Hallo, is dan mooi jong. Wat sê nou? Dis vir Piet van Karami. Nog een hè? Ek het geweet. Dankie. Kyk hierself. En hierso is vir Kim. Ek gaan dit daar neer. Thank you. Ek is besig. Dankie. Aan Meld. Dankie Marianne, dankie jou. Jy het die kaartjie gelees. Hulle het vlug my gesê. Maar maak op en lees en sê baie dankie. Vir my van Stefanus. Dankie Stefanus. Okay. Kyk hierso. Mo. Dis my van Karami. Dis van Anne vir Sama die sensie. Kies die. Meld. Hierso draai die persent weg, dis van ons. Dis daar wel skien met die gamboots. Boys are us. Liever dan. Ons is allemaal baie skieurig. Aan papa van Dankie. Hierdie is vir Kim.
Thank you. Ek het 'n mes gehad, oorgaan nie vanaand gewees. Wat is daai melk? Dis vir karamien. En nie van die wees. Okay. Jo. En dit van haar van die Stefan. Ek gaan jou net lekker soen. Nee. Ek sê nie, dis 'n O, dit is Jeannie se. That's it. Ja. Jeannie, hier is jou gesien. Wat het jy? Hierdie. Yes. Annelies. Van Piet en Toe. Ah. Wat is... O, dit is... Wacht, net so kyk wat hier op staan. Ek gaan nog 'n hele lewe kan kyk. Hierso is niks op, nie? Connie. Jeannie, dis van mama. En van Wessel, of van papa. En hierso is, dan Elise. Dan lyk het vir Hou jy my. daarvan? En dis vir van Sel. Oh, dankie. Is van haar letter af, man. Ek dink is van haar letter af. En dis vir my. Mm. Ek nog nie jou opgemaak En hierdie. Ja, dat het niet kastelen staan. Dis die nee van papa en Kim. Dis vir van Sel. Julle moet die Van papa en weggaan na die klein masjiensie, dan moet jy weggaan. Okay. En Piet van Tiana. Ja, is dit reg? En Leroux van mama. Van papa en Kim. Melk, kykie. Draai het om. En dit is aan... Summer. Daar agter is nog 'n sakkie met goed. Is dit seker? Ja, dis vir Summerie. Van Fanny en Lies. Baie dankie, Janie, hoor. En dis vir Sinay van Lies. En dis van Diana van Lies. Dankie, Lies. En dis vir Leroux van Jaak. Dankie, Melk. Misschien. En dis vir Pita. Leroux van Pita. Ek is hier. En dis van Sel van Leroux. En dis en pa van Melk. Dankie Melk. Dit myne. Kim van Elise. Thank you. I'll kiss you later. Ek is mal oor hulle. Ek het dit so vaar. Dis vir Stefanus. Hulle kom bietjie tyd met jy nou. Dankie. En dis vir Elise en Fanny. Ek het nog opmaak. Nee, alles nou nie. En dis vir Kim. Want ek hou nie. Straf. En dis vir Stefanus. Dankie. Hierdie ene is bietjie liggies op die... Maar wonder of dit nie nog... So dankie Jan en Kim. Thank you. Dit ken nie... O, wag, daai een het ek gesien. Dit is vir Tanya. Dis aan Tanya van wie? Van ons. Geef het daar van mama. Kyk so. Dis van van die Weste. Okay. So sê ek. Summerie van Leroux. We're not first. Ja. Die nee van Leroux. Dit is lekker baie goed is jong. Ja. Dis en dan weet jy maar dit is klein goedjies. Piet. Sommige nie die lekkerte. Kom maar bij. Nou, video. Ja.
Ja, maar je zit niet kijken. Toonlijk. Rechtop zitten. Zelf te zien, maar dan zit dan ook in. Kijk. Ik kan niet. Zit daar heel lief dan? Wat zijn jullie? Right, set. I'm gonna you. Take it. I'm gonna not do. Wat is dit? Hij hoeft je niet dat vast. Iemand kijkt je naar erin. Wow, dat is goed. Kijk gewoon naar bij Zo deed ik gaan. Om altijd. Maar die dan wordt. Is een ja. Kan passen in 2 minuten. Dis in 1999. Kersspel, daar zijn ze. Ja, misschien. Dit is nou op pad Elandsbaai toe. Dit is nou die 26 Desember 1999. Elke jaar doen ons maar die ou tripie. Sê dan. Hulle gaan nou Jan se gelande wagen maar sleep want hy raak 'n bietjie warm. Maar dat twee wil direct bakken. Ja, maar die dieselbakkie wil ek nou. Weet je, maar hier is ook van. Dit is nou na Desember. Dit is nou die laaste jaar van jou, die laaste. En hy is die drukking vir die blou span. Jimmykie het nou net gewen. Een of ander ding. Hulle sit hier in 'n ry, gaan nou kom.
Okay. Voor daarvoor zit hem die wet achter die man wat nou gewoon. Another long jump event from yesterday. In the third place, not on the 11th. In third place, Marie Godon, white. In the second place, Honey Spencer, blue. And in the first place, Constance, blue. Hier is de bluispan. Kijk naar die bluispan weer voor. Distance 3,6 meters. Hier kom ik al. In de derde plek, Henry Koster. Henry is van die windspan. En in de tweede plek, Jimmy Luister. Hij sluit van die windspan. In de eerste plek, Usain Blauw. Yes, Theo, gelukt. De afstand was 3,62 meter. Hiervan is natuurlijk een die witspan. Jimmy maakt skoon niet zo. Hij kwam van de hoofdstreep 4,5. In de derde plek, Roan Beneke, rooi. Kan je van Park zien? En in de tweede plek, Ja, ik Vincent kan hem dan rooi. omkrijgen. En in de eerste plek, Jimmy Luister, wit. Hier is Jimmy, mooi. Ons helpen jullie mij niet voor die film weer spijkel. Jimmy Luister was 1,12 meter. Yes. Dis Daniel daar. Distance 6,94 meter. Rykie se Daniel, sy's derde in een of ander ding. Ek dink dit versprong. Lang dingetjies. Hij terug door. Aanleiding Hafi, Kamri Prius, Genoa Penter, Antonis, Jackie Rasmus. En Joen van de Heide. Weet hy wat sy goed sê, maar ek kan niks doen nie. Hy is maar cheerleader. Claudia Peter. Red. In the first place, Kevin Dolly, red. And Kevin distance of 4,47 meters is a new record. Well done, Kevin.
Top of the high jump race, number 13. The third place, Bernard Slover, blue. In the second place, Dog van de Weerstation, blue. And the third place, Kevin Dolly, red. Met de 80 meter starten. In derde plek Karel Erker Roei. In vierde plek Kevin Dolly Roei. In eerste plek Paul Hansen Roei. Tot met 15,9 seconden. En Mieke, ek het jou nou gemis, maar daar het ek hom nou vir jou op die agterkant. Sy is aan tweede seker, nee. Is Mieke tweede? Kyk, al die mammies. Ja, nee. Ja. Hier jij in. The lady with the legs. My jene jong Adrian, mis ek die kindjie. Dis nou Rian se sien. Adrian? Okay, seker tweede of derde. Weet ek nie nou wat die een is. Goed, ze nemen het allemaal af. Dit lijkt nou alsof het Leroux kan wees. Moest ik. Mooi Leroux. Ja. Leroux se maatjie, ou Jane, hy is heel lang.
kondisiebane. Nee, dit is Robbie. Mooi, Jenny, mooi. Oeh, nou is het wel weer. Gaan nou hardloop. Hij is tweede van die linkerkant. Theo. Kom Theo. Mooi, hij is voor. Mooi Theo. Ja, dit is mij op de gasten. Kan hij aan, Ja. Trillen aan. Kom mee op. Kom mee op. Zoom je vanaf zoom hoor, dat komt Larry vanaf aan. Ja, maar